Chajayatira kiñani lago popo hachakotata caja catocan. Acá cota juan oej chajaya, sasajayati una caja brinta ni wechin hanchit kamas timer kachirina kajitina kateja kasit ki oka cota tokanakan han. Para caja walilla tataja katasit haraki. Chalwa katuñampi para caja kasit haritaina. Hichajani wa kuna irna kawina kampisa. Acá hirna tan hayat haraki. Hayukat hamawa markat hamistara nisit karaki. Kunhama teja yatiski lago popo hachakotana wanchutapja que tiene que teja kota tiene kan hakasip kichayo akatuñampeja kala inash atawa unjese uyepjaraki ayukat hamawa migración ya kamerkana karuja mistarasip karaki hani irna kawina ka utjatapatja maisa toqetja americana qepaqtirina kaja kanist uyepjarkiwa aka hachakotanja mahuk o maqotokiwa yejeniski sasina ukan perusa estado taiperuja yanap anakaja mayisi uyarakitapawa Anchit kamaja haniwa kuna yanapt anakasa uthawi karkitapati. Gobernación toqatakiwa maqaw yanapt anakasa purt oyarkitapa ukatanchit kamaja haniwa amtataja parakiti akamare kachirina kaja. Comunidades pesqueras chalhuacaturi mercanakaja akirina karakiwa. Urus Yapayapani, Vilañeque, Tinta Amarilla, Popo, El Choro, Toledo, Yucamaraki, Untavi, Maracasa. Amtap Tañani, Nerjaja, Lago Popo, Cotanja, Kunaimani, Hamachena, Cachaluanaca, Uma Corenacasa, Hacasiraquinua. Hichurunakan Hak Alawañantatajewa, Acacotaja. Autoridades Siriperinaca, Canait Abjarakiwa, Acajanualta, Wenagaja, cambio climático causawa Camaro Puriwayeja, Camaraki, contaminación minera, Ñanja, Añucha Winacatza, Sasao Canait Oyabjaraki.